Ngiyanikelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bakaNazaretha. Inkonzo yeSabatha lasemini soyiphathelwa umfundisi Ndlovu wasentathakusa inkosi imbusisa. Ngicela ubaba umvangeli uDlomo wasemakhabeni hola ngomthandazo weSabatha inkosi yombusisa. Nkosi yamakhosi, sekuyithuba Jehova lokuba usondele kakhulu kimi ngoba sengisele ngedwa Nkosi. Bonke abantu abanye bangibuka ngamehlo, abanye balalele ngendlebe, abangiboni bakimi ke Nkosi ngoba ongithume kona ungithumela ukuba ngiphilise ingane zakho. Ngiyafisa ke Nkosi ukuba lokho kwaziyo ukuba kufanele ngiphilise ngakho bese ukuletha olimini ngikwazi ukuphilisa Nkosi ngoba abanye bayagula, abanye balambile. Bayizinto zonke eziningi abantu bakho Nkosi la. Sithuma ngokushiyana nje ngoba usukufuna sibaphakele ngeindlela ezihlukene. Ngizocela ke uNkulunkulu asondele kumina ngesihlabelelo sekhulu namashumi amathathu anesishiyagalolunye. Ofikile ulandelwa izizwe. Bakhonzi abahle, uNkulunkulu sengithumile ufuna ngikhulume okuzophilisa abantwana bakhe. Ngicela ungivulele incwadi. Sebangivulela abanye abafundisi abadala abavula kuqala umfundisi angilofunda kakhulu incwadi kodwa ngizovula yodwa mina nje. Ezekiel 3 verse 18 and 19. Angilo mfundisi oyingane kakhulu kunathi. Lo mnyama naye kulaba babili. Mkade yena osangivulela zonke incwadi, ngivule zonke ezivule nekade ezovulwa yimina. Manje namhlanje nake sifundeni mina ngizovula yodwa nje. Awukhona phezulu kwayo. Ezekiel 3 verse 18 and 19. Xa usho komubi ukuthi wokufa ngokufa kodwa awumiyalanga, awukhulumanga ukuyala omubi, asuke endleleni embi yakhe aze aphile. Lo omubi uyakufa ekuphambekeni kwakhe, kepha igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. Verse 19. Yes. Kanti wena uma umyalile lo omubi kodwa angaphenduki kubo ububi bakhe nakuyo indlela embi yakhe, yena uyakufa ekuphambekeni kwakhe. Amen. Amen. Ukhona into eyishiwe ubaba umfundisi Ntombela ethi thina bagcotshwa kuncane ukuthi singene ezulwini. Ngoba izono zabantu ziyakwazi ukuzibuye zize kuthina uma kwenza ngoba singabatsheli kahle. Ngiyacela ukuthi einkulumweni inkosi yami lekwathi inhlozo mina ngiphatha umkhuhlane phambakweni zabo bekulahlwe thina. Ngiyacela ukuthi mase ngikhulumile kulokho engizokukhuluma uma ukuzwa ukuthi kusondela kuwe ungazi wangibheka kabi. Incwadi uyizikile ukuthi ithi uma ningatshelwa izono zenu zibe zibuyele kuthina. Ngifuna ukuyisusa ke zibuyele kuwe ukuthi uma wona ulahlwe ngenhloso yakho. Manje ke lana ke siyesikhulume khona inkulumo engifisa ukuqala ngayo nje ngingakangeni kuyo yonke into engase ngingene kuyo. Ukhona into eyenziwe uThixo ophambi kwethu esimkhonzayo kulezi insuku nje mhlambe esontweni elilodwa kusuka namhlanje. Khona umfana esinaye la ngaphakathi wakamngomezulu. Lo ogcume istage lapha akagcumanga ngenhloso, ugcume ngephutha. Bebesebenza eDurban North emzini kababa waseDurban North.
ukuthi wathi uyahamba kothayela melinganisa nje ukuthi indawo ibingakanani izenza u5 meter noma u6 meter mekala nje wathi uyanyathela ke kothayela phuthumani nabone isabala ngaphakathi ningilekelele wathi uyahamba la kothayela kwaphela uthayela kwase kucaca ukuthi yena akasithele mesithela uyafika ama-ring force amila athenga phansi wese yakubona ngembambo hey yabona shembe umkhulu Nkosi yabona uma sifa singayezulwini sozilahlelwa nje ngoba nomubi usondela kakhulu endaweni ekhanyayo waya kuyena zafika yangena i-ring force kuyena la ebanjini yaphuma ngala ngishayisa uvalo ukuthi ngimbonile ngathi awungivezele wathi ngathi phakamisa la iphume khona wathi uthi inhliziyo bathe mase beyifuna odokotela bangayibona la icashe khona uvele wayithatha nje shembe wayifihla ay ngithe ibongo zakhe umafavuko njengedangabane ngathi umhlondo wenhlwathi abayigwaza manje ivuke manje hayi i-ring force njenge-ring force ingene ngala ipho yamkhipha yona futhi uthi imjikijelile yamthatha yamlahla lapha wasinda ukhona kade uhamba la kuhambe kuhlafunishini nami uqalaza zonke indawo yeyeni umsebenzi kaNkulunkulu esimlandelayo uma engakusizile kufanele wazi ukuthi uzokusiza ngelinye ilanga okwanamhlanje hleze izathu zakho ngoba siyona kakhulu phakathi kwaleli ikhaya sinomsindo maNazaretha size sibe nomsindo ngishendaweni engafanele kona la ngaphazama khona mangizwa ethi khuzani laba babanga umsindo ngathi umsindo usuze waxaka yena akesikadini noma ngabe siyajabula noma ngabe siyajabulelana ake sugada umsindo phakathi kwaleli ikhaya ma usunomsindo kuze kuthwethula ubobona ukuthi usuphazeme kakhulu ke makuze kusho yena ikhuzani laba babangumsindo uyabona kwenakele masukunjalo ake nikugadeke ingane zikaThixo noma ngabe mhlambe sesinokujwayela mbijani kodwa kufanele ubuye wethuke mawusuwethu ubuncinze ukuthi akukhona kithi la ngoba into ebiyikhohle ngiyabona umuntu ukuthi ubona amakhono onke sewahamba onke la ekhaya ebesebona ukuthi sekukubo lana ke ingane zikaNkulunkulu uma sikuleli ekhaya sisekhaya la kufanele siphile khona siyakula sinezifo eziningi ungezona izifo ezilalisa phansi khona ukufa nje umuntu ahamba nako njengohlanya uhlanya ukwazi ukuthi luyaphila futhi ukwazi ukuthi luyagula ngoba indlela oluyihamba ingaphezulu kuyanjwa uwe ophilayo kodwa uhlanya luhambe indlela engaphezulu kwendlela ehanjwa uwe kodwa usuthola imisebenzi eyenziwa uhlanya uyithole futhi iphambene nokade ufanele ukuyenza khona abagula ngaleyo ndlela la ekhaya abagula ngendlela ukuthi mawuthi uyambheka ukuthi lo muntu uma ephila lento yenzelana ubusibona ukuthi uyagula ukufa lokuhamba nakho ukhona ukugula uhleli kukhona indlala khona la abalambile kukhona abasuthi kakhulu kwaze kweqa lana siyinhlobo eziningi khona abasuthi kakhulu kwaze kweqa ubona ukuthi mesela uyefisa ngathi ngabonakala ukuthi usuthi alambe afune ukubonakala ukuthi ngathi kulambe yena yedwa lana nje siyinhlobo eziningi manje uNkulunkulu mesinika umbhobho usuke engalindele ukuthi kwelashwe wena kukhona umuntu oke ukuthi mawukhuluma lembojeni ethi bebesho kuwe iphutha le ethi ubatshelile mina mangikhuluma embojeni ihlobo zikaThixo ngisuke ngingaqondeli umuntu kodwa ngisuke ngilapha umuntu ogulayo uma kukuthi awuguli ungawemukeli umjovo enguletha kuwe owuye udlule ngoba mhlawumbe usukuya kamakhelwane manje nina nisuke nithatha imijovo yonke ebese uthi mawusufikile umjovo kusuthi lo mjovo awuphilisi ube ngibulala kanti uthatha umjovo wena umuntu onomnduma wajova wena ungaguli ekhanda bese usufana nokuthi ke mawuyagulisa ke lo mjovo ngoba ujova umjovo ongoqondene nawe bese uyagula uphuza iphilisi lekhanda
kodwa wena uphethwe isisu alizukusiza lelo philisi. Intshumayelo mayikhulunywa la uyizwe ukuthi ayikusizi wena musu ikhomba komunye umuntu ngoba nombani mayela uze ngezifo zakhe musu ubona intshumayelo ukuthi ibheke komunye umuntu uye ukubheka intshumayelo ezekuwe mayingabhekile kuyihlula idedele idlule ngoba iyamazi umuntu yakuyena futhi akekho umuntu engikhuluma ngoba ngiqonde abanye ke bakebe wozani zizwe nonke bebasiwe lelo siko siko wozani selibasiwe abantu ngazuthi ngiqale ngoba sengumfundisi intshumayelo ejwayele kakhulu ukuthi ngiyikhulume eqondene nabantu abaganene bebone sengathi ngiqale ngumfundisi ngayiqala ngiyinkosana ukukhuluma nje lolu hlobo lokuhlupheka kokuhluphana kwabantu abaganene wazi wathi umfundisi wakithi wathi nkosana ube lenkulumo uyikhulume ephelele wonke amakhosikazi akithi ngikho ukuthi mangikhuluma ngenkulumo yokuganana kungabi khona umuntu obona ukuthi ngiqonde kuye inkulumo nje uNkulunkulu akayibeke olimini lami angazi nami kwakwenze njani angazi nami kwakwenze njani wavele wayibeka nje olimini ngingakhuluma zonke inkulumo kodwa akuze ngavuma ngingafiki kuleyo nkulumo ngoba inkulumo enomthelelo omkhulu omubi esontweni ukuhluphana kwabantu abaganene ukhona inkulumo esanda nje kusuke enyaweni zami ngiyazi noma sisukile noma isabuyami engasho iphakathi ngatshela unkosikazi wami ngathi bayahlukana labantu ndabezithe sengikhulume ngaqeda ngathi mangiqeda ngezwe inkulumo ukuthi ayihlangani ngalendlela engifuna ngayo sebehambile ngathi ndabezithe labantu bengikhuluma nabo bayahlukana manje ngiyabona sebeqhelelene manje kodwa iphutha sedlasuthini hlasuthi angazi noma bashadile bona hayi ukuthi ngikhuluma ngabantu abasaqhelelene bashadile bona ngqo kahle futhi sebenengane futhi kodwa iphutha lenziwe inhlarisuthi ngazi ukuthi ngalikhuluma kanjani konje kodwa kulona leli engijwayele ukukhuluma ngalo ukuthi abantu abayekene ukola ngasekhaya kuthiwa yini on goal acha kulona lelo lama on goal kodwa nje mangithi ngiyacabanga ukuthi angilikhulume manje ukuthi lisashisa kakhulu kodwa bona mangibheka isithombe sikhomba ukuthi inkosana khona inkosana eyathi ngikhulumela ku23 izolo kanti ngibamba umoya uNkulunkulu usethe ngizokhuluma namhlanje ngayibona yakhipha 120 kwabangwa kwathiwa angikhulume ngathi akazi ukuthi ngibamba umoya mangeke ngakhuluma angazi ngilo sizoshonaphi kodwa okukhulu bakhonza bahle inkulu impi esothandweni inkulu ngendlela exakile ngiyafisa kubagcotshwa uma beyikhuluma lenkulumo bazinisela akuyona impi encane akuyona nje impi encane yimpi futhi enkulu kakhulu nje uma kube futhi velo obala ngabe niyabona ukuphithiza ukuthi laphana akuzwena ngicabanga ukuthi umsebenzi omkhulu kaNkulunkulu kumele ehlanganisa abantu abathandana ngempela angahlanganisi umuntu othanda omunye nomunye odlalayo
ngoba phakathi kwabo ukujwayela ukuthi kube khona odlalayo no mama bangene ngenyawo bathi shi othandweni lwengane uthi uyakhuluma uthola ukuthi umama ononyawo olude ubusungazi kulolu unyawo uzolufinyeza kanjani ngoba ingane yamhlonipha bengakafisi ukufika lapho lento yangahijeka nje bengisakhuluma ngemsebenzi kaNkulunkulu kodwa into mayihlelo limini enye ukufisa ukuthi engazuthi uthi uyayigwema kube yona efuna ukuphuma phambili kanti yenziwa ukuthi yona eseduze kweziko ifuna ukugxumela kuqala emlilweni kodwa ake siqikelele noma ngingakafiki ukona ngazi noma ngizofikana kodwa ake siqikelele bagcotshwa ukuthi masikhuluma ngezingane zixabene vele kusuke kukhona eyodwa esuke wrong wena mgcotshwa qikelela ukuthi yiphe wrong ngoba uzothi ukhuza umuntu right qikelela nje uma elibeke udaba lo wokuqala lindo wesibili umtshele ukuthi akatshele owesibili nowesibili efike lande naye ngokwakhe ngoba mase bezilanda lezi zinto zimbili abazilandi ngokufana ubusubona ukuthi omunye uyadonsa omunye uyaphusha ngakho kufanele siqikelele kakhulu impi esothandweni iningi kakhulu hayi ncane impela futhi njengoba bebulalana nje ngempela benza umsebenzi obaphoqayo ukuthi bewenze ukuthi basocongana ayikho futhi indlela yokugwema ngendlela eshisa ngayo lempi omunye wamshaya emotweni behleli naye emotweni wadlula phendula isibhamu nje lezi imoto zabo ezikhiyayo amaphoyisa adlala ngabo uhulumeni udlala ngabo mina ufuna inciphe nje uyabona ukuthi nibaningi ayikho into futhi akangayenza uma kubikhona into akangayenza ngabe useyizamile uma elethi nina sibhekeni kanje ukuthi masixabelo lusitshela ngohulumeni udlala ngawe nje into ngeke uzuyibona ungethi naye ehluleka naye ukugwema ukubulawa nje umbona nje naye mefika la ufika nenqwaba yabantu abazomgada bagada indoda nje hayi bagada ibhubesi indoda nje uyona suke beyigadile ukuthi akasuke yedwa eParliament ezezofika la egibela amathekisi nengabesaba abantu ubusumbona ke ezohlala lokusumbona ukuthi hayi akayisabi indoda usaba indoda nje umbone hamba ile nqwaba nale nqwaba yamadoda kodwa wena uhlala nami endlini uthi musungisaba themba yena umbone ukuthi udlala ngawe umkami wathi ethathelwa imbuzi unkosikazi omdala ethathelwa imbuzi esibayeni igebengu zithembo wathi uyakhuluma ezwe imbuzi ikhala idlule emotweni idlule imbuzi emotweni zazila ngaphezulu ka-20 waba imbuzi eziwu-18 nezimvu eziwu-4 kanti bona eyithula wena zothatha imbuzi eziwu-4 nezimvu eziwu-4 kuphela wathi ethi uyabuza ukuthi nizithathelani bantu osokhathela isicapha-ke sokubulala ufa ayepha amaphoyisa lapha wakwazi ukushayela mina ucingo kancane wangishayela ngathi ngitshela amaphoyisa athi amaphoyisa ivena yikho shayela wase-Transcorp athi ivena yikho ngashayela wasenkandla athi akhona kithi ngashayela wase-Greater athi Transcorp ephethe ngashayela wasemsinga athi akuthini esiphethe lapha waze kwasa engazange fike uma kube wakhuluma ngenkani akazicabangelanga yena ukuthi bazongibulala babezosithathela isicapha lapha amaphoyisa ngoba kunitshela into engekho uyasabisa indoda ayisabi indoda ifaqala mayizobulala umfazi ithi kubulala nje usifile yona manje asikho isidingo sokuthi enitshele into engekho emenithanda ukube uyanithanda ngempela ngabe unitshela ukuthi hlukanani namadoda nihlalele nihlale nje noma ethi ganani yena akakazi unibulala kodwa nethi ganani thina ayikhohlwana ngoba ngesikhathi sixabana nawe kusuke sekwenakele kakhulu indoda iyafiqhekezeka ikhanda nje mayishusho unkosikazi ithi yenza konke kwenza isuke isifile ngoba iqala ithatha isinqumo ngesikhathi ithatha inqumo nje sokuyokubulala iqala ithathe esayo ukuthi mase ngimbulele lo kuzokwenzekani bisithi nami kufanele ngife iyeza kuwena siyazi ukuthi izokuphosa inhlamvu engaki eyodwa inhlamvu esale kuyona lona yayimshaya emotweni yamshaya umkhwekazi njengepulpiti kanje owathi uyavula umkhwekazi esangweni eduze la enganeni wathi evula nje zala babe lapha
ingane yayikubo kufika umkhwenyana ezokhuluma yaphuma ingane yeza waphuma nomkhwekazi weza uthemela wesebona isango lisavuliwe ekhaya wathi uyaphuma ethi uyovala isango esivele yashaya ikhiye zonke indoda iphaqa hayi indoda inkosana shaya ikhiye zonke iphaqa zavala zonke ikhiye imdosi baqede esifahle ngane fu wathi uyagijima umkhwekazi ethi uzobamba isicabha sivuleki wathi ebhekile ngawo mabili sasibheka kuyena umkhwenyana namkhwenyana wafahla wayeka na ukuphefumula kwaphela kanjalo uhulumeni uphi lapho uzofika nevo emotweni yami ngiyikhiyile uzongenani yena manje into ebalulekile ukuthi etshele nina ukuthi igwemeni kanjani indoda kuphela uyabona lokho enikwenzayo ukuthi kungazi ukuthi nje ngikhuluma nani kodwa ngiyaniqwashisa hayi ngoba nginenzondo manje nina ngibeni kuthathe nikubhekise ngathi inzondo mina ngikwazi kuba nenzondo nomuntu wesifazane ngizalwa uyena nobaba uzalwa uyena nokhulu uzalwa uyena nobaba omkhulu uzalwa uyena nami nengane zami abantu besifazane nje ayikho into ebaluleke njengomuntu wesifazane emhlabeni futhi noma ngingakubuza ukuthi uma ucabanga ubaluleke njengani ngeke ukwazi ukungitshela nawe qobo nje igolide bebethi igolide nje umuntu wesifazane hayi ukuthi uphethe igolide uyigolide yena kodwa manje inkinga la ikhona akazazi umuntu wesifazane ukuthi kuyigolide ubone ngathi kusafanele uyofuna igolide kanti uma ungase uphathe ngendlela oyiyo uhloniphe nje kuphela ukuhlonipha nje kuphela efunakalayo ungakunaki ukuthi ngikone kanjani mina ngingakona namhlanje kusasa sengixolile ngixole ngempela kodwa uma ngoniwe uwe ngeke ngixole kusasa nekusasa ngoba isilonda sakho sifana nesilonda sikashukela esingabhibhi la ungilimaze khona hayi kunzima kakhulu ukuthi kuphole kodwa mina la ngikulimaze khona kuyaphola ngoba wena udaliwe wena ukuthi ube nesilonda esipholisayo ngoba wena udaliwe ukubekezelela mina ngoba vele wasuswe ezulwini ulethe kumina akumina ngasuswe emhlabeni ngayiswa kuwena wena ususwe ezulwini kwathiwa woza uzongitakula lapha ehlathini la ngikhona thina sasihlalele ehlathini sakhishwa yinina nje nokube sesibona izindlu hayi ukuthi thina indlu kulula kabi nje ukuthi ngiyishiye uma sengixakekile ngishiye nayo ngihambe ngisho phakathi nobusuku ngidabula ubusuku akho nune ezoqhamuka kumina ngoba vele ilwane sihlala nazo manje zigade wena mose uxabene nendoda ukuthi konje uzokwenza njani ukuze uphephe awukosi le nkonzo yavele yaqala ngehla nje bengithi ngizokhuphuka kancane manje ngiyibona isiyehla ngehla nje manje akuyona indawo ebengifisa kuyona le bafowethu sisemhlabeni silungiselela ukuya ezulwini inhloso enkulu ayikhenye esihlosile ngaphandle kokuthi silungiselela uhambo ukuthi Jehova mawusikhumbula ngoba vele kulomhlaba sowushiya futhi hayi ukuthi sowushiya ukuhle kusuke kukubi vele ngoba kuyakhala kodwa khale wena usukuhamba wena nje usukuhamba uyazihambela nje ushayele kahle ikhona ubona ngendlela ukuthi la uyakhona kobanjani umthwalo omkhulu usukusele nabasele manje ke kumele uzilungiselele kakhulu umuntu okulekelela ikulungisela inkinga yasendleleni unembeza mawenza ngoba ukwazi ukulalela unembeza ukuthi lento engiyenzayo kayilungile inkosikazi noma kayilungile uNkulunkulu noma kayilungile kwabakithi kodwa unembeza uyakutshela nje ukuthi lento oyenza i-wrong awukho unembeza onamanga ungaba uyena umuntu uma unonembeza onamanga uyabona manje ngithi ngitshele manje ukuthi udlele ngeke mina ngikubhula ukuthi udlele kodwa unembeza uyazi ukuthi udlele futhi na izolo uyazi ukuthi udlele nakuthangi futhi mhlambe nokwangesonto edlule ungakutshela ukuthi udlele ngoba unembeza uhlala uneqiniso uyabona uma uke walahla unembeza uzilahle wena uqobo uzilahle wena uqobo uma ulahla unembeza ngoba unembeza iwona ophethe ukukholwa kwakho noma ngabe uqamba amanga unembeza uyazi ukuthi uqamba amanga uyabona nje uma ungafuna ukuhlukana namanga ungafanele uqale uhlukane nokuqamba amanga efonini ukuthi uthi ngisemtshebheni kanti usebuhleni
ukujime nje impela ujimele lokho ukuphoxe nje ngoba isizathu esisuke sidala ukuthi uthi usemtshebheni usebuhleni usuke wazi ukuthi yini endala ubesebuhleni ngaphandle kwasemtshebheni ake uchazele yonto nje ukuthi ngisebuhleni ufunani ebuhleni ngizonikela finish ngoba yikho into esuke idala ube lapho ungazi ukuthi uzokwenzani wena ke usuke nje ekhaya wazi kahle ukuthi uma ukhona waphikiswa omunye taxini yafona indoda ufonele etaxini wathi lo ngisazi ukuthi wathi ulaphi wase kuqhamuka omunye nje eceleni kulabo abahlala etaxini wathi unamanga wemfowethu usendaweni ethize mawucabanga leyo ndoda yophinda imthembe ngeke phinde imthembe ngeke nje iphinde imthembe izohlala ilindele ukuthi makukhona mayifona kukhona ozophendula eceleni ngoba nalo wakhuluma kwakuyindoda nalo wakhuluma kodwa wakhulunywa nomuntu wesifazane wathi ngisendaweni ethize kwase kuqhamuka indoda eceleni akazi lo ngane noma hayi abathandanayo noma iyenze njani akazi kodwa nje kugcineni amanga amkhathile nendoda yini udlala unembeza uphikisa unembeza mawungase uzinikele ekukhulumeni iqiniso kunembeza noma kanjani uzophuma udakeni kodwa ungakakwazi ukugwema indaba yamanga awukwazi uhlukana nenkinga kufana nalaba abagqoka beveza ingindila yabona lo muntu wesimame ogqoka eveza ingindila usuke eshaya indimbi ingindila nje awukwazi ukuyiveza uma usuganile angazi-ke noma ingingile niyayazi lokhu ibuke enkukwini ngeke uyabona ingingile ukuthi ihlala lapha enkukwini ayihlali entanyeni ehlangenzansi-ke kuyela kuhlala khona ingingile ubusubona ukuthi uma umuntu wesifazane uveza ingingila usuke uqondeni ake ubhekisise nje lokho ulungile ku-right awugangile kodwa ingingile uyivezelani konje angisho ukuthi ngoba ungalungile cha hayi ukuthi anilungile nonke bakhona abangalungile bakhona abalungile eke ngisho kuwena kolungile ukuthi monke abangingingile uyivezelani konje ngoba ingingile yendoda uhlose ukuthi umuntu ophambana naye abuke ingingile bese cabangani uright angisho ukuthi ngoba uyisebenzi kodwa ukuze ungangeni enkingeni azuphuma endlini ukuthi angizungena nenkingeni ngoba ihlo lendoda liyinkinga ihlo lendoda nje noma ungaphambana nayo kodwa uyazi mawusuya le ukuthi khona into akayibonile maye seyilandela le nto akayibonile awuzungena nenkingeni bakhokheli ake ngikade abantu enibaphethe ngoba wena ukwazi ukuveza ingingile ngoba isiphika sikuvikile angazi noma bakhona nabakhokheli abasafanele ukuveza ingingile kodwa-ke iminyaka iyakubika lokho kodwa-ke ake nibheke kulabantu enibaphethe nje make ngena nje ku-14 noma uhlangana naye emgwaqweni ukumbheka ingingile ukuthi wena ngoba usushadile ingingile uyivezela bani ngoba ingingila ngicabanga ukuthi i-challenge ukuthi ngicela ukugana ngicela umendo mawusuganile ufuna yiphi indoda manje inhloso nje awuqomile angisho ukuthi ukugangile cha ungangibuki kabi ukuthi umfundisi uthese nje ngikhuluma ngengingila nje yodwa ukuthi yona uqobo la uyivezelani uma ungase nje usibuze uyivezela ukuthi ibona ubani ngoba indoda yakho ishiye emuva noma isemsebenzini njengoba uhamba nje ku-WTheku noma uyale noma uyale ingingila ngoba uyayazi ukuthi i-challenge yephi uyazi phela nje ingingila phela ukuthi usuke uhloma uomba imbayi nje ukuthi uhlangane nabe emgwaqweni bedubule ebuhleni usuke ufuna ukukhuluma nje kahlehle usuke ushale nje ukukhuluma nje usuke ufuna uTikTok uma wenza ukuvula ingingila ufuna ukukhulume bani umfaka kwi-TikTok nje ukuvula ingingila nje aziki ukuthi lozongena ezokhuluma ngale ngingila ngemva kwakhe khona isibhamu sikhona phela ulinde nje lokho sikhona ngemva kwalokho ukadeni-ke lokho angisho ukuthi iyekeni ngingila kuba niyithanda kodwa azi ukuthi ekugcineni nje usempini
angisho ukuthi yeke ngoba niyayithanda mhlambe kusuke kushisa kakhulu kodwa azi ukuthi impilo oyihlongozayo qhubeka ke ngoba nizothi owesibanibani saze safa umfundisi wakho cha ngabanye nekhuluma indaba sethempelini ngoba ngishisa upelepele khona kuzoshunqa endlini mekhuluma indaba ngifunda indaba sethempelini mase ngiyisedini ngoba ngisuke ngaseyena umfundisi suke sengundlovu mayekhuluma indaba zasethempelini osho upelepele ufake emlilweni khona kuzoshunqa nombale thimule angifuni nje nimtshele ngokuthi ngikhuluma ngomuntu ngoba ngikhulumi ngomuntu naye ngilwa naye endlini makukhona into ayenza engayiboni kuzwana kuzwana mangezwana kodwa hayi ukuthi ngingabuya ngizoshumayela ngayo angikule ekhaya njengoba nginitshela ukuthi lolu hlobo lenkulumo ngaluqala ngiseyinkosana hayi ukuthi ngiqala ngoba sengiganwela ngoba bebejike ngiyezwa ngala hayi kuthiwa kade ukhuluma kanjalo kuthiwa fakupelepele emlilweni shunqe thimle bonke abantu manje ke inkulumo mawuyizwa ukuthi iqondene nawe ithathe mawungayizwa yeke isuke imazi umnini inkulumo nje injengentuthu intuthu idilana nombalo oyizwayo uzothimula intuthu oyizwayo ongayizwa kaze uthimula ayisuthi ke kushunqa intuthu ibhekele ukusuthi wena siyathimula intuthu ibhekele umuntu akaqondane nakho nana umanazile la esontweni uNkulunkulu usuke ethi asiphilisane asidle thina esilambile uma usuthi musukudla musuthatha ukudla okunika abantu ukusuthi lokudla kumuncu ungazange ukudla kufana nokuthi awuthi ngeke Nkosi yami ngoba manje sukukhuluma ukudilayo njengesiyoni kudilayo uyeza ukukhuluma sekula phansi kwakho kodwa nje isikhathi esiningi njengoba sizokholwa kumele senze kahle ezulwini senze kahle nasemhlabeni ukuze sikwazi ukufika ezulwini ngomhla uphela amen abantu bebethi ngiqondene nabantu besifazane cha inkulumo nje mayibambeleleke phela ke ngabambelela kodwa hayi ukuthi ngoba ngibazonda laba bangala babi kakhulu kodwa yini ofanele niqwashiswe uyabona uma umfulu ugcwele umuntu omtshela ukuthi angangene emfuleni awutshela umfulu ukuthi awusugcwala indoda iwumfula umuntu wesifazane uwumuntu uma ugcwele umfulu bani ongamtshela ukuthi akasungene emfuleni ungatshela umfulu ukuthi awehle kuze umuntu wesifazane noma ungatshela umuntu wesifazane ukuthi asungene emfuleni ubani ongafanele umtshele nje makuwukuthi ufuna ukukhuluma iqiniso ukusiza umuntu wesifazane ungaluhla uphuye emfuleni uyawubona umfuluza nengodo vele udinwe usuka phezulu emtshezi wadinwa uzophuma enzansi la uvele usudlindwana usamiseke ndawo wena uzoqhamuka ukuthi uzowumisa dlula umuntu wesifazane ngoba ukablekile dlula-ke sengumisile ubani omunye umisa umfula ngaphandle kashena ngoba kufanele utshela umuntu wesifazane ukuthi lekelekele iyabhubha la ugcwele uza nengodo yima ebese umuntu wesifazane engangeni emfuleni manje madinga uqwashisela abantu bobabili-ke ngoba indoda iwumfula umuntu wesifazane umuntu ubani okufanele umtshela ukuthi akame noma akangene kufanele umtshela umuntu wesifazane ukuthi akasungene emfuleni ngale mpucuzeko-ke nayithole ukubhujiswa uhulumeni uthi ngenani nini emfuleni uma ukwanimukisa nje uzowuvala angazi ukuthi naye imupha sewuvalile ngoba namakhansela safa namanje akakwazi ukwalamlela nini uzonilamulela kanjani ukhona ngithanda uma kwakubhalwe ephepheni noma babexoxana bathi la eNanda imizi yaseNanda ephethwe nje-police station miningi ngaphezulu kwamaphoyisa ngaphakathi e-police station iphoyisa ngalinye liyehluleka ukugada umuzi ngamunye ngendlela imizi eminingi ngayo kusho ukuthi iphoyisa ngalinye liyehluleka ukugada unkosikazi ngamunye-ke sithi kamakhosikazi amaphoyisa angigadile uma ubheka le-police station yaseNanda ingakwazi ukugada amakhosikazi aseNanda umuzi nje-ke ngamunye-ke sikhuluma ukuthi umuzi iphoyisa kaphuma estation-ke lizogada-ke unkosikazi ikhona i-police station enamaphoyisa angakwazi ukugada umuzi ngomuzi ayikho pho yini engadilayo iplani yokuthi kuzokwenziwa njani ukuze kuvikiswe labantu ukuthi bengalimali ngoba amaphoyisa vele awekho kukhona abantu abasebenza epaki noye lokhuze lakuhlala khona iy'lwane zonke mabhukesi ney'ndlovu esiqiwini kukhona nhlaba esifazane uhulumeni akatsheli ibhubesi ukuthi ningamudli umuntu wesifazane
uyetshela umuntu wesifazane noma umuntu nje indoda ethi ibhubesi maliqhamuka kubo kwenza nje athiphise yena afundise yena ngibafundiswa nabasebenza eqhubeni okwenza nje maliqhamuka ibhubesi okwenza nje maliqhamuka ibhubesi akaze ngasho ibhubesi ungamudli umuntu kodwa ibhubesi ligcina lingakwazanga ukumudla umuntu ngendlela umuntu afundiswe ngayo ngebhubesi akushiyo ukuthi ibhubesi unenakazi ahlale namabhubesi phansi ade wangamudli umuntu kodwa mhlawumbe ibhubesi lithi umuntu oyedwa ngemva ka-5 years loyo lahlile manje nina bayayisholo nje mabele bethi bazobulala umuntu noma bengasigwela intambo vele intambo uswika sesilele sobabili phansi intambo sesiyithathe sobabili into engabiyenzeka ngabo le nkulumo ngiyikhuluma okwesibili manazaretha noma mhlawumbe okwesithathu ukuthi into efanele yenzeke uhulumeni emefuna ukugwema lena hayi ukuthi bhikishani lapha nifake ubhemude nenza yonke into cha fanele nithiphize ukuthi ake sihlale phansi madoda fana nalamadoda legxeke hayi akuyona indoda lo muntu wesilisa indoda lo suke bedlala nje ipolitiki nje ukuthi basuke bekhuluma ngento zikahulumeni akuyona into yogxekwa le ngoba usuke sefile umuntu vele ufanele ukwenje kuhlelwa phansi nani-ke at least khulunywe nani cha nina nibona ukuthi ningasindiswa yini ukuhlonipha indoda nje ukuthi noma ngabe indoda ikubambe ephutheni ikushaye ngebamo vele Ndlovu wazi wangishaya kancane wakho nje futhi noma usangangishaya nje kulungile yonke into ofuna ngenze ngizoyenza shanga la futhi ngironke mayikhuluma indaba ukuthi uhulumeni uyeza wena uvela ungithakasele nje ungincenge uphakamise izandla zombili ngibe ngikushayile ngithi ngiyakukhathela hawu kusekuncane lokho ngonile wena nje into ongayenza ngixolele kuphela bambelele phansi into ongayenza nje ngixolele wena ubambelele phansi kuphela kuze kwehligwe ukunina akekho umuntu oshaya umuntu exolisa ephakamisa izandla ethi konke ongakufuna ngizokukhipha akekho into edala kuvele ezinye izinto niyakoloza hayi ngisho ichakile encane njalo golozi njengani hayi manje-ke leyo nto manazaretha ibhekeni ngoba uma kukhuzwa kuba khona abantu abangezwa ukungezwa-ke uvele abantu badala ngey'nhliziyo ezingefani kukhona into engiyikhuze ngalanga kubafowethu ngithi bafowethu mthanda ukhonza ukubulala ngoba nina nikhonze ukubulala isibhamo naso asingaphezulu kwenginaso nenginaso asingaphezulu kwanaso angisho ukuthi nginesibhamu kulanganisela nje ukuthi akekho umuntu onesibhamu esingaphezu kwesomunye futhi asikho isikhwakhe esingaphezu kwesinye ngisho uShaka owayemkhulu kodwa wagcina batholile abamcabangelayo usobala ukuthi sonke siyalingana into okufanele uyenze uma uxabene nomuntu umusujaha isibhamu ake sihlale phansi kukhulunywa ngoba manje kwahlala phansi kwakhulunywa uzovela kuthina wrong kodwa mase ngilele phansi abanye noma ngizumbula ngibhekile into oqala nje angizubuza ubuhlungu okokuqala nje bese ngiyekela ukuphefumula ngisenenkinga umuntu onenkinga wena osuthwele bonke labantu abaphezulu kwami bezobuza ukuthi ubulawa ubani umbulaleleni kufika 50 kufika 100 kwabantu babuza mina nje kuphela ukuthi ngifelile ngibulawa ubani noma ngabe bengikusukelile ngempela usakwazi ukubuya uzotshela labantu abafuna umphefumulo wami ukuthi ushonile usuyabaleka ngisho ungabulala ingane leyo ukubona incane engaka kodwa bazofika bezokhalela unina noyise bazothi ngibulawa ubani awusakwazi ukuchaza akekho futhi ozochaza nowaziyo ukuthi ingane ibiyenzeni akasakwazi ukuchaza ukuthi ingane ibiyenzeni sekufuneka lo ibulele nje kuphela into okufanele uyenze wena sekukubaleka ukuthi ingane ibiyenzeni awusakwazi ukutshela umuntu omunye wabulala unina wabiza umngane wakhe ngakithi kodwa nje-ke igodini ethe kuqhela wabiza umngane wakhe wathi umngane wami awuze sobulala uma uthatha ifa likababa wanikeza ubhuti uyabona lokhu ukuthi uma umdala kusuke ifa liyasetshenzelwa
uma umdala ukuswazi ukuthi konke kwakho noma ungadakwa nje kuze kuse kodwa konke ukuphilayo kwakho khona kunjalo wasethunga umngane wakhe wathi hayi asambe sosothungumana namhlanje uzosisuka endaweni ethize uye endaweni ethize asambe somsothongo wathi umngane wakhe ayi ngeke kuyangisinda lokho wesebona ukuthi hayi uyangibambezela lo wesehamba nocelemba wahamba oqhube emahlathini ngakithi-ke amabhinqi wathole ehambe engazuthi ayayaluze mekwenze ngoba enqamule endleleni zangakithethi wanqamula kanti umfana sekuthiphe ndawo wathi aqhamuka unina wamxosha uma-ke ufeselwe ingane yakho ngesikhali ngeke usheshe ubaleke ngoba uzokuyibheke ngamehlo ukuthi ngiyakuzala ungazitsheli ukuthi cha impela phezu kwakhe impela nje izokujuqa noma ngaqhamuka kabi ngethuka nje ubhubhune ethi ubona ukuthi usibanibani cha usibanibani ngithuselana kanti cha izokujuqa yafika ingane yami umba ngocelemba wakhala-ke wakwazi ukumemeza asho ukuthi naku ngibhubha ngesikhathi abantu bethi bhu bephikelele khona hayi-ke wathi ucele epunzini kunina kuseleleke flethi-ke wathi uphuthuma ngejubane hawu bamxosha uthi lo engixoxela mfundisi akwaziwa ngishiya ithambo lakhe ngishiya ithuna wagcina nje ngokuthi egxotshwe nje kuphele nya wathi wangakithi ngeke kodwa ngikutshele ukuthi wathunwaphi ngoba ngazi ukuthi ngemva kube seyibulewe kwagcina kwenziweni ngethambo lakhe uma uthi uyabheka ukuba kambulalanga unina ngaba kafanga yini ukusicabangela wena ukuthi le nto engiyenza izolungela mina omunye wabulala umfowabo eduze njeke kwakithi ma uthi nje wena indawo yakithi namawa kodwa ngiselapha la ngangikhona wathi shawunina wambulala thembulele kwasekuqhamuka amadoda womakhelwane ngoba bayalekelelana abantu emakhaya kwesinye isikhathi waqhamuka umakhelwane basebethi umfowabo kuyisinga ingane yabona laba akathe emdala umuntu ephuze kakhulu kunomncane phuze kakhulu omdala bese yabona lelo pharana lasemakhaya base bembamba lo okulele isalukazi base bembamba base bethi wena shaya phela phezukwana wamshaya-ke entanyeni wamshaya naye sathi silele isalukazi ekhaya naye welele emhosheni laba embambe khona bathi shaya impela lapho-ke eleqinaqinaqinaqwazi wayeka nokuphefumula balala bobabili sebeyekile ukuphefumula ebanje omakhelwane yini ukucabanga ukuthi uma kukhona inkinga ukuthi ucabanga ukubulala ungaze wazitshela wena nhlalisuthu ukuthi unesibhamu 9 layishe 18 yabeki 19 phezulu ubusutshela ukuthi izobulala bonke labantu kukhona abantu abazofika la abanama-9 awu-50 eyakhi yodwa ubaleka uzuyifihle ungasafuna beyibona kodwa wena ububulala ngoba uthembe yona uthi igcwele kodwa make bafika nje labantu bawu-50 bathi bazofuna lo muntu ukuthi ubulewe yini ubaleke yakho uzuyifihle ungazi ukuthi uzoyishonisaphi musana ukuthi manicalene nabantu ukuthi ukhonza ukuthi uzobulala omunye bamkwaza kukhona into eyenzeka la angani noma ngiyashumayela noma ngiyakhulumana nongixolela uma ngenza into engafanele ngoba nibe nemkhuba yokuthi uma nikhuluma la kuma-TikTok uthathe lezi nhlamvu ezimbili kube yizona ovezayo indaba yonke ukuthi bisuka kungayivezi manje lolu hlamvu olulodwa alukwazi ukuyichaza into engiyichazile ngize ngifike kulona lugcina nje sekwengazi ukuthi uNdlovu uvele wabheda nje mefaka lolu hlamvu kanti lolu hlamvu belisapoti iy'nkulumo ey'ningi ey'sebenzayo wena uvele uthathe uhlamvu olulodwa usukhosha ngokuthi ngimfake ku-TikTok ubulale bonke abantu akade bezolalela ubabulaliswe lolu hlamvu wena oluthathelwa lodwa kanti alukho uhlamvu oluhamba lodwa uhlamvu lusuke lisapoti ezinye iy'nhlamvu ukuze likwazi ukukhuluma lichaze into ephilisayo thatha umbese omunye okwazi omunye la uthi omunye la mfundisi awuthi ngikhulumele indaba kuzosuke lidleke isikhathi awuthi ngishiye kanjalo lapha uthi omunye umshumayeli mhlawumbe ukhona uthi mfundisi wena kube nethuba lokukhuluma phezu kwabantu nansi into engicela uyikhulume uthi abantu nansi ngizoyinqanda kanjani indaba yabantu besifazane enkosi yami nongixolela kodwa xolele njeke ngoba hayi ukuthi ngiyangizonda kodwa uma wenza ngoba indoda ilele kwakho awusho ukuthi ilala njalo kwami uyothi jabulele lokho kodwa uma wenza ngoba isiza nameva uqala ukuthi hayi sichiphe uthi
lona ula mhlawumbe khona lemva kwami ngoba wakhona la around uthi wokukhuluma lento abantu besifazane baqoma emoyeni awucisho ngayiyeka le ndaba ibalulekile kakhulu uthi baqoma emoyeni angazi noma WhatsApp oqomisayo noma lokho okunye yini lena Facebook angikwazi ukuwaqoshwa kodwa waqoma emoyeni uyekeni lokho alishimile ngaleyo ndlela akekho umuntu obaluleke njengomuntu wesifazane angazi ukuthi mawusuqoma emoyeni usuxakwe yini ngoba makuthi uyezwa ukuthi uxakekile mhlawumbe igazi lakho liyabila hambe epoint komncane ngoba lokhu enikwenza kuyabulalisa epoint phela akekho ukukhuluma nomunye iphuma ngena nje finish uthi ke lo entasuthi ningahle kakhulu ngoba manje mina ngihlekisa inkosi yami uthi lo bakomana emoyeni nale ndoda liyathi ungikuthanda kakhulu wena kade ngakubona la ku Facebook ukuthi umuhle nalo wesifazane wathi unami kade ngakubona abazana abakuzene ngishibo ngomhlamba umfo wabo ngikhuluma ngomuntu owayetshelwa umuntu ubukhoma kade ngakuthanda nalo wathi kade ngakuthanda wathi hayi ngcono ke uthole le mali wesethi fu u2000 eselulina ngithi khona iselule esenda imali fu u2000 hayi ake uhambe uyokweluka ngendlela omhle ngayo hayi ecicho zangikhohla lezi nkulumo manje uthi esajabulele lo 2000 uthi kuthiwa kokweluka angazi kwadlula isikhathi esingakanani ngizange ngimbuze kwadlula isikhathi esingakanani waphindwa phoso omunye ayimncane lo noma ungawudla lo nako omunye 2000 fu akasebenzile ujabulele nje ukuthi hey ubuhle bami buyangisurprise thola 4000 ngobuhle bakhe nje umuntu obaluleke ngendlela ukuthi ngeke ungitshele ukuthi umuntu wesifazane obaluleke njengani nawe umuntu wesifazane nje ngeke ungiqalele ukuthi umuntu wesifazane obaluleke njengani ngoba ngiyazi ukuthi ebaluleke njengomuntu wesifazane angiyazi nje phela mhlambe nini enifunde kakhulu ke eniyeni kwazi ukugrisha la mhlambe ungayithola into engaphezulu komuntu wesifazane kodwa mina ngiyazi uzoqoma emoyeni awuthi esajabulele lo 2000 waphinde omunye futhi kwathiwa ngeke laba abanyana nomngabadla nango okweluka jabule ngoba njengempangela impangela ayifuni inkobe zamahhala bangela ishaka mili kathathu bisiqalazi ithi inkombo sekababa ubani ochithela umbila la wena ke la ishaka ujabulela ukuthi ubhekwe iflagini wesesuka esithi hayi lo 2000 engikunika wona hayi awugibele uzela ngeke ngilisho ke leli dolobha wathi awugibele uzela ke sobona namanje bukhoma kwatatazela ukunkunzana kwalingisa amapilifikisi adonswayo sekujabulela ukuyakuyeli yazi lisemathafeni ungalikala ngeke ngilisho wahamba wogibela igreyhound hayi kwasekudonsa uyayibona igreyhound mayiphikelele khona-ke emathafeni ke intengezela iphikelele khona ishona ivumbuluka yafika la yakhona yafika ukuthi yafika ngo-5 kuseni ungaqala-ke nawe kwakulapho kodwa kusho wena ngeke ngisho mina wafika lapho uthe befika yayibuthisa lapho igreyhound yabuthisa yayisima ithe ima yayisiphuma insizwa lapho emotweni isiya kwigreyhound lapha ngenhla yayisifika wasekuphuma ngiyabona kwasekukhulume kwaqeda la ukuthi igqokeni isikhwama sinjani yathi ifika nje lensizwa yayibuka isikhwama wehliwa kuphikelelwe emotweni lapha la ipake khona tema kufika emotweni imoto eyisikhuphula amahlombe yabona lezi imoto zanamhlanje nake ziyayivula mayike yambona umuntu esondela ivele ivule eyisikhuphula amahlombe imoto yavula wasithatha isikhwama wasiphosa phakathi wesivala base bengena kulezi icaphe eseduze yadrivelwa le ndoda yayisivula isicapha wangena uMesisi engabe yayisiyazini ukuthi uMesisi bani wavuya mvulela yavala nayo yangena ngala angazi ke phakathi bakhuluma bathina ngizange ngibuzisise umshumayeli yayisihamba yadonsa le moto iphikelele edeze efushane yasibona lezi ideze eqhubile la kugijima khona umayina wodwa ayikho ingane kulezi ideze umayina wodwa nje khona yafika khona le greyhound le moto yesifika ithe mayithe sangweni lavulisa wangena fika ngaphakathi savula isitezi bagibela esitezi bangena phakathi hayi bakhombisana ke uthi ke indoda yamkhombisa ifridge yathi leli fridge ungalivuli
leli idla konke okuthandayo kodwa mina ngisathi khulukuqu kancane. Hayi umuntu omnyama ke noma emupha kathembekile mhlambe nama ngithembekile kwesinye isikhathi. Wahamba lo uthatha le ndlela akayithathayo uyabona omunye kuthiwa wathi angayivuli indishi kanti ikhona igundane walivula umuntu akathembekile. Walivula lapho igundane imethi uyafika umlungu awuzange uthinte la wathi cha wathi asivuleke bambethi bayavula igundane liseke kwathi umlungu uvulile. Naye lo muntu le ntombazane yalala kuthe makushaya ikhathi zantamba amacabanga ufike lapha ngethuba mhlambe kwabo 6 ke ngoba ibhasi wathi afika ngarana about after 5 kusho ukuthi ke mhlambe kwase ngoba uthi kwase kwamadina hayi wabona lo ntombazane thayi phela ukube lo muntu khona ngabe sesisinelele lo 2020 kade ngihambele ibangele kangaka manje lo muntu akabuyi namanje hayi yadila isiluvula ifridge maybe alivula ifridge ufika amakhande intombi agcwele la lo angikhulumi inganekwane manazela angizange nje mina ngize ngikwazi ngisho ukukhuluma inganekwane nje ekhaya ma ungacabanga ukuthi ngiyakuxwayisa noma ngikhuluma into engekho sorry uthi wafika umeluko ugcwele ifridge lo wakhe na ukhona la ifridge uthi wakhala wabambelele ekhanda washiya yonke into abeyiphethe wagcwala indlu uthuswa yileli khanda phela kalamakhanda akawafica le fridge kuleli fridge okuthiwa ngalivuli leli usedlile wazenelisa kulona uyabona manje ukuthi uselangazelele manje i10 akho umuntu wemanje usiyachema ke wehluye enyuka eflatini majabulela iflat ongazange ulazi ulakhiwe ubani indlu nje uma umuntu wesifazane uyayijabulela indlu noma ngabe uyogana ungayifuni indlu ongayazi ukuthi yakhiwe ubani fakwe endlini omnakwenu wisdom wena akafake ukuthi room ebese uphume la esemthani baba cha ungangikhombisa isiza sami ke nami uzohlala lapha njengomuntu oqashile kulendla akufake kuyona uma kuukuthi ukufake engayakhili indlu kodwa nje phuma nje ngalangena ngala uphume ngala ufuna isiza sakho okuyisona ozophakela kusona umakhi la uzothi khona kwakho hayi ukuthi ujabulela isitezi nje usekukwakho waphuma ekhanda lapho mase ngaphandle indonga zingangeza sebuhleni ufuna ukujomba kujombeki wakhala ugcwele iyadi ufuna ukuphuma akuphumeki esangweni kuvaliwe phela iremote ngeke ngikutshela ukwazi wajomba kanjani kodwa umuntu wesifazane ngiyamazi ukuthi uyakwazi ukwenza yonke into uma esebalekela ukufa angazi ukuthi wajomba kanjani kulezi indonga ezingaphezulu kwezasebuhleni wazijikela ngale mase ngale uthi wayemisa imoto njengohlanye engene emgwaqweni omkhulu uthi kwama umfazi omlungu nendoda ukuyibona bamela kwakulukudela phakathi ushiye zonke izinto lezi kade hamba nazo lapha kaphethe lutho njobe phakamisa izandla nje nawe uyambona ukuthi engaphethe lutho bangena phakathi wesebuza umlungu ushonaphi wathi ngifuna ukuyenatali Natali lamthatha yamise renke yamabhasi mefike ebhasini uyafika irenke yeNatali ibhasi leNatali alikho khona le Cape Town kodwa ngizange ngisho nje ukuthi liphi idolobha uzoshololo wena mina nje ngizange ngisho ngazi kwakuku ngifune le Natali kwathi walikhe le Natali kukhona le Cape Town wathi nakulona ngifakeni bamfaka kwela Cape Town mefika kwela Cape Town yethu abaxoxela abaphakathi bavele bamthatha bomfaka eback seat lapha phansi kwempahla bawisa ikhwama zonke babeka phezulu kwakhe bamfihla ngixoxela umshumayeli ola mangekho la ngabe isizathu esithize kodwa ufanele ukuba la yena wayexoxelwa yile ntombazane ebukhoma yembozwa thebedile kwembozwa yayisiqhamuka insizwa yangena kulukudu ebhasini ka iyamfuna phela manje la yetulini iyacabanga ukuthi njengoba ngambonje lapha kusho ukuthi ubalekile manje usemabhasini ngoba ufike ngebhasi ayangambona ukuthi akwelaphi ikhwama zitakwe phezulu kwakhe yayisiphuma ithe mayiphuma uthi ke bathi abantu baleka wedriver ngazi ke nomdriver wasuswa yibona abantu noma wasuswa isikhathi
kodwa nje izwi lithi bathi baleka kwe-driver so u-driver washawukhiye wangena indlela ithi yakhokhelwa abantu etheksini ebhasini iphikelele phi eCape Town egcwala intaba yathafaza emaye eCape Town ikayifike eCape Town ime Bloemfontein iphumule wena umhambo wezwe kuthiwa yenze njalo ankaze ngiye mina kodwa bathi yenze njalo yafika yami eBloemfontein wayesehliswa kwasekuthiwa ike nanti le Natal wesefakwa kulona ke esekhokhelwa futhi wahamba wazofika eNatal okuyena owaxoxela lo mshumayeli ukuthi awutshela abantu besifazana ukuthi abayeke uqhoma emoyeni qhubeka ke wena ngoba unenzuzo mhlawumbe oyitholayo angazi kodwa othandwa uNkulunkulu akayiyeke leyo nto ngathethe ezulwini baba ngigade sengikhulume yokugcina indaba lena ke yokugcina kwakukhona ke la around ngisho ukuthi la eBuhleni kodwa kwakukhona la ungabona nje ke noma ungathi la uzofika emanzi emtoti noma ungathi la ufike bluff kodwa khona la uthi ke akagibelanga krayondi ke lapho ngathi bathathana nje nabo kodwa kusuka ko Facebook bathathana bayisana nje ke nakhona kulezi indlu zala kule ndawo yalelizwe nayo ehamba omayina yodwa ungayibheka nje umhambo wezwe ukuthi konje mawudilala yipi indawo around ehamba omayina yodwa ungazibonela nje ngeke ngisho ukuthi laphi kodwa yona ngiyayazi na uthi bahamba ke baye bangene endlini kulukuthi mase bephakathi hayi wasekuhlalwa ke osofa laba bakhulu yayi ukuthi ayisisuka indoda yahamba yongena ke kulamabhavu lawa jawuzayo lawa wena lawa geza wona adumayo yakwenda ibhavu ngene indoda uhlelo unkosikazi ulinde na ukuthi angene naye ngiyabona ukuthi yeyibhola bazolikhahlela ngemva kwalokho ngoba babengakakhahleli kwangeke utheme iphuma indoda kwase kungena yena yayisilala indoda kulombhedana yakhona leyo lapho nje emakhonini yalala indoda wanaye wajawuza utheme iphuma waphuma indoda ilele hawu wabe sathethe yadilana ndoda ulele hawu wathi uyasukuma indoda ilele nje flat ikhona obudala ubuthongo khamele sekuyithuba manje lokuthi unompempesha igwe cha leli indoda uthi kwathi kusuka kwakuvele kuhlehla uyabona lezi indonga lezi ema-wardrobe lawa wakhe wodongeni yini built-in yavula icaba yathi bengelezi kwase kuphuma indoda lapha ya efana nalele la nse iyakhona le iyaphuma le yalapha yayisiphuma yayisithi hayi ke akube njalo umbhedelo wethu khona lalalele khona lo zasha balikhahlela ibhola lele lo baze baqede ngithe lokuthi nje ngincokola ngizange ngikwazi futhi le kwathi inhlobo mina ungahleka nje mangihleka kodwa mina ngikwazi ngicokola lento engiyikhulumayo honest lesingisi uthi walikhathela lo uthele qeda khona wesesukuma esebuyela kwi-wardrobe wavala wesevuka wavuka wahlala ngezinqe cha kangathi ukuthi wavele wayithulela njengentandane wathulela nje wadilaya lo uyesaba ukuphuma phela nangu umngane wami manje usahlela ngimazi noma nawe ufuna ukubuyela ensimini yini wadilaya waze waya ngasemnyango wabona ukuthi akangikhuzi noma ngeke ngasemnyango waze washaya ikhona wahamba shwi waze ufika la eqhamuka khona wafika wamxoxela lo mshumayeli uthi lo mshumayeli labantu abangakithi bangitshele bukhoma ukuthi angitshela abantu besifazane ukuthi abayeke ukuba yinala ngiyazi anizwa nizongixeka ningiqede nizongihlephula ningiqede nje mase ngiphuma la nitazanga asho lutho emadodeni kodwa mina engikwaziyo ukhuza umuntu ukuthi engangene emfuleni awukhuza umfulu ukuthi awusumukisa umuntu noba ngabe uyabamimiliti impela ubathatha nje ebhasini kodwa ukazi uvinjwe umfulu abantu abamayo kubekwa amasayini ningasondeli ugcwele umfula ushayelwa nindweba ukuthi lani zakhona umfula ugcwele akaze kuthiwe yima umfula abantu bayawela
manje ukuthiphisa mina kwenu nina ningibuka njengomuntu ohlasela nina ngisoze nganihlasela mina abantu besifazane ngingathanda njengosweet ngisazoganwa kophela inkomo Liboro ngomthanda engacupha nje ngiseduze kwakhe maye khona nje ongithandayo ayacupha nje uma engithanda mengangithandike nama ngumthanda kodwa mengithanda nami ngiyamthanda angacupha nje ke mhlambe ke ukuthi la kusuka khona isidumo mhlambe siqondana kodwa into kufanele yenziwe uNkulunkulu akaqondanisa abantu abathandanayo amen akasuthatha uhlanya liqondanise nomuntu ngoba kubulawana nje basuke sebebanga ubuhlanya omnye ehlanya omnethu ukhuza ukuhlanya akuhlanyekeze ethi umuntu uhlanya uthi ngiluvale kanje umlomo akasebenze uNkulunkulu noma ufuna ukugana hambe uNkulunkulu futhi inkosi angiqondanise nomuntu ofanele mina nalona nayesho kanjalo uma usafuna ukufunda hlukanani nokukhetha abantu basesikoleni bangihlasela kulokho ngalelanga abanye bathi ngibahlukanise namadoda ngaleyindlela ngabathi hawo umfundisi usathi usihlukanisa impela nabakhwenyana ukuthi abaye kusilobona angisho ukuthi yekani kodwa nje musa ukukhetha umuntu oyale wena ukuza neno uNkulunkulu akabusisele izweni Siyabonga amazwi amnandi esophe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-25 25 sizocela umshumayeli uNcube wasenqabeni asolele isihlabelelo inkosi imbusisa